Central Manila. Abot nami, balik nami sa Netherlands. Ganda ng mga bulaklak. Nag-uulam na yung naong. Ay, pa. Saan ni pagpagamat? Wala yun. Ba yung zoom man eh? Ayaw eh. So, tara guys, suroy na tayo. Gegeven. In welke taal wil jij? Wereldkop. 45 miljoen per dag. Nou, dat is een aardige paas voor. Ga maar eens naar beneden met de bloemen kijken. Zie je die rozen daar? Nou, die worden morgen al. Dili man maayo ang panahon. Ay, daghan na pasahero guys, oh. Sa aeroplano. Sa ninyo guys. Na, daghan nagpasahero. Daghan nagpasahero inanod. Ganina gamira duha. Elke dag 2 of 3 nieuwe soorten bij. 1200 bloemen en planten per jaar. En dat zijn dan... Oh! Mooi! Ja, kijk eens daar in de camera. Oh, leuk. Zo, mooi. Nou, nu gaan we Schiphol. Kijk maar dan. Kijk eens oh, guys, yan. Yung nakuha namin. Souvenir. Wat moet ik er? Ja, doe maar. Kijk wel. Whoop, bijna. Sana all. Yay. Oh.
Ben jij blij? Blij? Gezellig? Ja? Ja. Groningen kuno ni siya nga station. Groningen station. Kani siya. Ingon si Rafael wa kay bao. Si Rafael ang tinatanong ko kasi lahat talaga kung alam nito kas Groningen daw sabi niya. Ayan. The train is coming! Ano guys, kunyari nagda-drive siya ng ano train, kunyari driver siya sa train. Yan ang paborito niya. Okay. See you next part 3 guys.